nyuma ya koti kuweza na mwerekeraji wa kanjo ya Njuri Ncheke ichemanie na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza na MCS bambunge ya Meru na kureta urumwe na nde atongeria banjuri ni bachumirite na kugabo batiomba gwita ngugi unionto batiomba kuratimithwa ni janji gwita ngugiji nawe akiaria murangiri na ugite gote baruga kana kinya iromba aikia mbere koti igambeneria kuingatwa kwa ngavana Kawira na kinya gote wakili aije onenkeri igamba riu bakiuga gukarangwa kwa Kawira ni mantu jagi katiba. Nyuma ya muthenya wa goro koti ya Meru kwithwa yugite ati igamba rigi ngavana wa Meru Kawira Mwangaza kwithwa akirigire county assembly ya Meru kwithwa ikimwingata iri kinya gikanju ya Njuri Ncheke nikenda betha bakiaririo ntububu muthenya na aruga akuru bobo yatirimanire mbwa mbere betha bakirigana na uge bokoti ati bobo etitie igamba riri bakiwo ntububu butumba kumbikana bobo etie igamba ri kotini ya Njuri kuya Njuri menya no mwanga kwethwa ko no authority kinya Njuri ina sheria yayo ireba ati kwithirwa itumira tutumba tumira Njuri ndene katiba Njuri batu ndene katiba ilikuwa na kuelewa ni mbibe biongo project ya Njuri ukenda kuya Njuri ko thitanga Njuri ukathikirwa Njuri lakini utothitangite Njuri Njuri omba kuyukia mantu endeti ya koti atia na Njuri etomba kuingilia mantu ya koti niko na koti bwayo na ere koti ni thirikari na tutumba kuingilia mantu ya koti na kinya wakiri ate minyo to pos twanjeria mantu tutakumina ya umite bantu jara karaye kirego roda twara umwasa nantu bara Njuri na njire nene mono bakiwa itu tweta gwitia kesi ya impeachment kotini Njuri ititango itaiu na tukorega nacho tukuwa jau batu tutwa we na bugua kinya bwana moragiri wengo mwene akuga tu affidavit yu tu sainite de saini ne kiro lietole awo lakini tewe batu tuna lawyer wetu Njuri na tukumwa instructions keda kaandikira koti abere batu utigamba twetia riuma kotini teja kugamba Njuri igamba magamba jare nenkeri kedera county government ne jere baturetere gamba buga ne gamba na nini na gavana keja ture ne gamba na assembly waiba kwenda Njuri tubathikirara tubakwatania functions ya county assembly Njuri Ncheke tumba kutonyera na Njuri Ncheke tena capacity ya kuandu impeachment issues no tena wing investigation kana interpretation ya sheria tondubu area kankuga irari erroneous na komendisiuni te Njuri Ncheke no Njuri Ncheke tubwirite kureterwa mantu na untu bajairi bagwitokeja kuthani ripoti iria bakanine thire mutongirio mugongo mbero bandike kuringana na kaunti ya Meru itutena mbere bagwite ripoti iji utena koti kumeneneo na ura baketho bakinenkera na ura batumite na ni mutongirio mugongo itwariria abo lakini twa report ira twariria na report ira batunenkere ni ira tweri is excellence the president wetu Kenya Dr. William Samoei Ruto tuandike na itwajukiria report kuma kibo na tutoromba kukiria president na be in very near future tukaomba kukwewa appointment atuke report yu itare wiki kwa county assembly report yu itare wiki kwa high court of Meru ere mwene ndi tontubu batyo mantu ya tugwikirwa tukwera Njuri ni ugite Njuri angane kuga Njuri etekario na Njuri etitango iteu na ntubetu wa Meru bugia imani na Njuri tontubu tutumba utekwo tayumba gutwetie twira tumenenkere uria tumba kunenkera report ino ga president wenka batu report ya tu nione president ututumire atumatume keyongwa ya kumia mantu wa Meru ne ataitite na muntu watumura mantu yonde ne president na tutemnya mantu ange tutari kumenya no batu ne tomenyera kire bonde ura tweri na mantu tutemnya chokeria muntu noriko ne president twachogeri na muthiri nandi ni barua iria chatumigire gikoti chegi mwandiki mnene wa Kanjuji Josephat Murangiri akiwa na ni barua iria atikwimenya na ni chiorongo tubu kankondisiuni kirare koti kwa Njuri irombete tukwa instruct wakili wetu nikenda aka withdraw mantu jau no tutenjuri irombete na Njuri itiromba muntu umwe Njuri iromba in officials bayo batatu
na ibo bomba gusaina bakanenkanira na no ndibo ndibubu augiti bachokete kotini kuonania uma bubu ndio yenguga nti umemenya na comedition today te totenjuri ngwa tenjuri na te kwa Bukuwa mrangeli akiwa neteta ku instruct lawyers ba wajukia kesi yo personally na baadhi kija twetu juri cheke na tukaje kutukujukia hatua twenda lawyer wetu so ibantu jakendelea jakaliyo no ketha koro kuminya ari rwe murangeri ara akaua kethe no randike petition yu lakini baatu tutwengwa turi akuruba njuri Meru tutumba kuingilia mantu ya assembly oni ndio bako menya mbio uendelete nau na ndo abuli biri bio dia I can't tell lakini yankuwa wateni kubuira narua ndongia today kuga atiri tekwa na kunenkera roya bako nikenda bakagita bungi roya wetu wanjuri nikenda akamita kotini Muthuri Muriuki wa TV mutirijoka